نتنه آرامی و پیداکرنا پێدویên jiyanê civateke serrast ava dike. Lê ta ku civak pêş bikeve, pêwîstiya wê ya herî mezin û giring bi têgihiştinê ye. Gelo belavkirina têgihiştinê di civakê de dikeve ser milekî de û gelo çi şêweya rast e ji vî karî re? Gelo alavên taybet pêwîstin ji bo belavkirina têgihiştinê di civakê de? Hin welatiyên bajarê Dêrikê dibînin ku belavkirina têgihiştinê dikeve ser milê rewşenbîran û partiyên siyasî û destgehên ragihandinê. Lê ji ber ku destgehên ragihandinê piraniya wa bi partiyên siyasî ve girêdayîne, nikarin bi rengekî baş bi rola xwe rabin. خدای ام دنیرن انو نشرا وعی بهتر گریدای نشرا ثقافتی نشرا بهتر بریا روشن بیرا و احزاب سیاسی را افهر دو عاطف بهتر نيرينا مدد كبسر عاطف احزاب السياسي وعلاقات خو مجال بدن روشن بيرا جبو مجالات توعيه نيف ملد بدن خياكل وطبعا بهتر اعلام جو مورن قلتناك راستي بيجن بهتر اعلام مجالا احزاب السياسي ده او اعلام وسياسات هذه هفرتي جريدان بهتر امتنيرن بو مجال ده د آلیەکی دیدا بەشێک ji rewşenbîran nerîna wan ew e ku malbat bingeha serekeye ji bo çandina têgihiştinê. Her wiha dibînin ku dema civak li nanê xwe nemîne heyîrî hingî wêtirêna wî ya têgihiştinê bimeşê. Berpirsiyarê yekî ez bêjim malbat e. Li vê derê heger dê bat bi rengek rast karibin bidin bistêne rastî bi zarokê xwe re weyî ji vir dest pê dike. Civaka Kurdî îro birçî ye. ورقة بارية تقري أولي دبت وي جفاكي توي مالباتي تبنان بكي تبهلي تبشي أبوريا وي استقرار كتية باريا خنا من حيري وقت باريا خنا من حيري تريني وي هدي بريك كمن طبعا أفجانا قناغ قدريجة تفقرا سياسي لازم برنك كراس في داني برشاوي خوا والإنسان كي كردي كو أف 25 قرن 27 قرن دريلي هاتي قرتن كاربي ودري عليه بك Hin çavdêr dibînin ku pêwîst e civak giringiyeke mezin bide xwendinê. Her wiha dibînin ku pêwîst e mirov bingeha qebûlkirina têgihiştinê li cem wî hebe ta ku karibê bibe mirovekî têgihiştî. نشر الوعي ما راح يتم إلا من خلال 3 شغلات. الانتباه على الشغلات المقروءة والمسموعة والمرئية. وبده يكون الوعي نابع من ذاتية الواحد. ما فيك تروحي تقولي للإنسان تعال عملك وعي إذا هو ما عنده القاعدة والأرضية بأنه فعلا يصير واعي وينشر وعيه وثقافته ما بين الناس. هالشغلات الثلاثة نكتسبها من أين؟ نكتسبها من خلال علاقاتنا الاجتماعية الصالحة وليست الفاسدة، من خلال علاقتنا مع المجتمع اللي عم نعيش فيه وخاصة الشغلات المسموعة والمقروءة. Gelo wê çi hêvî duê civakê de hebin ew civaka ku xwarinê û vexwarinê datînin li pêşiya têgihiştinê. Yan jî tenê ev qonaxeke xelk neçarin ku tenê bi peydakirina pêdiviyên jiyana xwe ve mijûl bin.